ugenda ucubira buhoro buhoro abantu barimo bararwana kuva mu mazi. Isayo bamusanzemo nako iri ryo riragucubiza ngo imodoka ngo yaguye mu isayo ngo ipine ryahezemo rimwe. Hano uzamukira ku kantu gato kandi ikoresha imbaraga nyinshi weramo. Karacika nka nyiri ibyago wese ukamera karacika. Ndapfuye hano sasa. Uwoga buke munako mazi umuntu yaga yihuta. Uwoga buke nk'umuntu uri koga mu gikoma nyine urabyumva. Munde kure mwabaginga mwe. Generale bavayo munkurikira sha. Atangira kugera hari ibitaka bigiye bikomakomeyemo gake ariko nabyo ni ibikomakoma. Ni ibiyawurute ndababeshye se mwiseka. Umusore yaragiye hinduka umukara koko avayo. Baraza bamwita Jaguar igitarangwe atarasa umukara abaye umukara katujye mu nyungu. Bamwitaga igitarangwe ndavuga Jaguar ataraba umukara none yabaye umukara. Bagabo zaje ndivuga ibigwi stile yanjye irazwi nako ntabwizwi. Bakananga naho baje. Okay rabanza raguruka nuri yabaye nka Jaguar nagaragara noneho. Rabanza raruhuka neza rabanza garura kuka. Araruhuka. Ba amazina gindi Jaguar po gitarangwe po. Iri ni ishyamba ryanjye ntabwo bamfite and I am not afraid. Ntabwo banabuke mfite. Katurore ati nitwa Jaguar po ndi mu ishyamba ryanjye ntabwo bamfite. Izi injiji zivayo. Katurore bageze hano umusore cyaje yikoreye kadose atuzaniye impano aza yikoreye. Kumbe ko yakaje yikoreye ikintu kiri mu rukoma. Ni igikira Katurore yewe ni impano. Ara umutima w'inzuki raturika. Turapfuye kananga co basigere barwana nazo mbe mpunga njya kuri ajya kure bishoboka. Inzuki zo kapfa we bazajya kugwana n'inzuki. Kumbe hakono madam ari maratera igitare ko bavayo. Madam ari kumwe n'akana. Umugabo nari mu ishyamba ntago byoroshye birahereye. Katurore cyari kimukubise ari kumwe n'abana ari kumwe n'umwana undi nawe ziri mu nda n'abana ebyiri. Mudamu yacitse intege. Mama wapi wabaye kadaji wapi mama wongera ujugunya najugunya. Oya mama wikiga kuraje jugunya papa yaramwe wongera kuraje jugunya. Bazaje kujugunya ntari bijugunya nyenda bizi biracyamo jugunya. Ni kakananga n'akana batoya kwaka giteye koko gifata hejuru. Mwana wanje ndajugunya birakunda kujugunya. Kure igiti kirafata yitendekaho. Mama ajyamukanye nari bindi rasta ndagutegereja. Kumbe mashamba arwash bari maragenda ageze hano ameze nk'igitarangwe none unikimbonyera vayo. Kumbe nyamabondo mbonye igiceri nyamabondo afata nyamabondo tu
afata Nyamabondo ayizana hakuno. Igikeri Nyamabondo ari mu mashyamba ye arahaza hano hantu. Afata iwa rya mbere, iwa n'irindi wa n'irya gatatu azakona ku gikeri. Uramora iki kuri manjamba guri wa ku mugongo wakapfa. Uramora iki kuko abana abantu mwabaye muti. Aracomeka mu kanwa. Uramora iki aracomeka arahindukiza nakandi kaguru ko kuramemukiye. Urakoze kumbabarira. Mbagabo baje. Bagabo zaje baje mu mashyamba. Filime yiswe Apocalypto. Aracyari Sankara ubasobanurira ubwo. Kumbe mubirukanka harimo umwe warushye. Wari kwirukanka hari warushye. Arangije kugira ngo abayobye araza hakuno yitonza arabanza aroga aritunganya yivana icyondo neza. Nuko uyobye uburari. Afata icyondo kimwe asiga hakuno asigana ikindi cyondo. Ubwo baraca hakuno bazi ko yasize icyondo cyafatana amahwayi atatu. Ubwo uri muzakuno avuga ati yakomeje imbere tu. Umusore ari rukanga komeza imbere koko. Ageze imbere akata koroza akora rompuwe arongera aratambika aramanuka asubira inyuma. Bivuze ngo ndababindira inyuma tu ntegereje usigara inyuma. Nuko bakoramo urushyorongo shyorongo. Umwe ku wundi. One by one. Raka. Ageze hano. Kubindi bigabo afite amahwa mu kanwa. Kumviriza imvura itangiye kuko ndapfuye. Mutama aracyari mu cyobo nakana. Mutama arimo arazamuka ku mugozi. Igiti yazamuye nibyo bisanga mu byo byarashagiyeshwe byarashaje byaramunzwe. Igiti ntago gikomeye akitendeka aratwite. Mama banga sente ya ruturo ko nabanga kabutura. Giti Damu afite inda nkuru. Turore. Giti. Dahasi. Mama. Damu. Damu atangiye gufatwa. Mudamu. Bise zaraje. Tangira gufatwa. Kumba umugabo wari hakuno mu mashyamba afata urukoma. Bino by'amateke. Bageze hano umugenga yacana dokomeza imbere sha. Barayoba dore injiji ukacwa zimucaho. Azinga urukoma yitonze. Uwambere acaho bakatanu. Hari wasigaye inyuma kananga. Mwirugu niki bampaye ra. Mu rutugu niki bampaye cya kabiri ra. Ku mutwe ajya hasi. Mugabo ayiwe geze hano agwa hasi nta mbaraga. Katurore kumbe karuka gizaro kumva mugenzi wako arihera gasubira inyuma. Kumbe uko yakaje kureba yishe arasakuza arihera kurumva umuntu asakuza abantu bakubitanya ku mupfu. Umwe yishe se wundi yaramufitiye inzika. Jagwa Kananura Musa. Hano hari agahiri kari hasi undi afite agahiri mu ntoki. Uyu no gutangura ngo bagafata agahiri bagahangana. Urashaka iki garafure? Kwambana Sabato n'urugamba we aho rwambaranira. Bagabo Katurore avayo nundabayo. Bamukora byiri Katurore bagabo zaje baje. Bagabo azana gahiri. Yawe Katurore Daka raserebeka hasi. Gahangana mushura. Ntakindi yakoze nawe. Zari ikiganza tora gahira arahitaguruka Katurore ko yagahagurutse Katurore butanga undi wose afite ubuhiri baragaruka gatwe bastard yewe zatawe ayiga data Katurore aramushura ko yakaje agafata
baramuka ko bakareka turebe utanga undi tu ko yagahindukiye inyuma ye cyagwa ngahiri bastard mugabo ajya hasi yishe se yishe benshi amwigambaho hari umwana wabahanuriye ati muzahura n'ishyano isi zabe dore amaraso ajya ni robine muzahura n'ishyano Matayo 5 iravuga iti muzicuza wambabariye koko wambabariye wanjye iri impuwe ndaje ngo impuwe kananwa amugirira impuwe bastard nabwira ngo Sankara amasobanura filime z'umwaka mugahakana abandi basigaye bari he hasigaye abantu batarenga 3 niba ntibeshe ni 4 arangije mu ntwaro nkoresha intibamo kandi ugavuye kwikoresha ati mwebwe mwaruhutse mu imbaraga zanyu abapfuye mwese mu akabaraga kanyu bana kugera hano basanga kanangara arenze arabahemukiye bana tukurikira umuginga barakurikira kumba umudamu ari nakana amazi ni menshi umudamu aratwite akana ni gatoya amazi nabara dore imbeho tajya kubitwa n'imbeho mwana wanjye ngwino hakuno akana ni gatoya zamuka hakurya zamuka hejuru amazi mukanya gato mbana arabatangiye kubarengera umudamu nawe mukanya yahanutse akubita inda hasi mwana wanjye subira hejuru wikonjerwa jya munsi mu mazi nako hejuru y'amazi kumba umugabo we wari mu mashyamba arimo araza akaturore ikigabo byaje katurore gabo ikigabo cyaje baje bari mu mvura ikigabo cyakamejeje bimuri inyuma neza katurore bigabo byaje umugabo ko yakaje ageraho umudamu n'umwana bari kugera hano papa gira vuba tabara ngambi acaho nashaka agira umuntu umenya ko umudamu ari mu cyobo ibigano nabyo birahubuka bicaho Imana ishimwe amazi atangiye kubarengera Chimira bigeze hano byabonye mugenzi ko umugabo nibyabihemu gusa byagize impuwe umudameze n'abari kumwe n'akana bigabo birakomeza bakomeza imbere katurore mugabo yagigera mu mashamba ari rukanga hari kimwe cyamukuru cyane cya komanda generale mudamu ndani nkuru haruwaje mashamba ageze hano banza ari cyo yibutse yikangamo aca mu kindi cyerekezo kigaba nacyo kirafora target mu rutugu mu rutugu kigabo kivayo musore arahaguruka nakabaraga bamuginga avuna umwambi kanze duhangana igipfunse ku kindi bastard kivana y'uruguma aya mashyamba umusore arayazi bayategeragamo ingurube n'ibiki byose ikigabo kivayo ko cyakana kirukanka ko kikaturore mugabo aratuza nta papa mushibuka ibiki bana munda mushibuka umusore amashyamba arayazi bayategeragamo ingurube wa mwana urambe muke ntagareganishe bene wanyu benshi abo wishe barahagije uzambona musora komeza urugendo aratiriza arasunikiriza ako general arapfuye twe turasigara ako dukomeze bara umudamu ari mu cyobo hasi amazi atangiye kubarengera nakabaraga umutabazo wagatabaye nawe aracyakurikiwe wagatabaye ameze nabi ubuzima buri habi birayireka turore
ayikorera akana bivuze ngo aremera amazi amunige. Afite undi mwana mu nda nawe utamworoheye, atangira gushaka aho yakandagira be kwazamuka. Akana nashaka kwarengerwa n'amazi, akandagira ku ibuye n'ava mu mazi. Mudamu atangira kwihaga arebe ko ushaka kuka. Katurore mudamu ayiwe. Katurore birahera he. Umutabazi wagatabaye nawe ntagara hafi, amazi ni menshi. Mudamu meze nabi. Katurore ararira. Mugenzi zaraje, mazi hasi, afata akana mugenzi. Ako mama nawe bakubyariye mu mazi nkanjye wokapfa we kumemukira ku munsi wa mbere ko nyeza ku isi. Akana kari totombye jaho, kumbe mu mashyamba arumeze nabi, aracirukanka. Ibigabe byiri byamukamerera byamukurikiye, yageze ahitaru yahirengeye yavuye mu mashyamba hafi n'amazi. Umudamu yabye nzakusasa ibyago biriyongereye, afite umwana ukivuka, afite ufite nk'imyaka nk'itatu n'itanu, nawe ubwe amazi arimo arabarengera. N'ibyago birenze. Abagabo ko bakaje bibuka barabonye umudamu w'umugabo atwite, ntacyo batari babonye, bageze abona ko ntari birye. Ubwami bwabo bwari bwarayimutse buza kubatera, nta kibi yakoze. Yatabaraga amagara kugira ngo arebe ko hari aho yagera. Yarahagurutse nta mbaraga, yakoze ibishoboka, yarwanye intambara ikomeye. Uzi umuntu urwana n'abagabo barenga 10 hagasigara 2, aba ari umugabo koko. Yaritanze, bagize gutya yari byabonye imbere yabo. Kureba neza hari ubwato bwari bwaje, nta bwato bari bazi. Mugenzi hari ababonye iterambere rirenze iryabo. Bihani bikira ni Yesu garutse cyangwa ni Satani umvuye hasi firiya aciye mu mazi se. Kureba gutyana abantu baje, nimba tarabongereza n'abataliyani ni wantu tuzabonye iterambere imbere yacu, bakoze n'uby'ubwato. Usibye kabongereza baravuga cyane mu mateka y'ubwato, abantu bagiye bakora ubwato butandukanye. Mugabo ko yakaje mugenzi agomba kutabara umuryango we n'umudamu n'abana 2 kugira gutya. Arebye mu cyobo yumvisha undi muntu mu mazi hasi, n'ibyishimo mu muryango. Katurore biraherera he. Ibyacu ntibyatinze avana rukubuku. Ako papa nawe bakugeneje kumbe nkuko ngendesha ho kapfa we. Nakana gato. Ko bakaje sheni Maria ni mane durubgato nta muntu bozi na anga data. Maria ni biki watade ni biki biriye ko mako bichlo biriya bitwara abantu, they bring men. Sheni naye nago se byabyo gusa nabonye bitwara abantu. Kabe tak muskaba Mwese tugende tubasange tubane nabo. Mugenzi ari yumviriye yifite umwana we zitoya. Kabe benichkash Oya reka tujye mu mashyamba tugende. Yankash diktum binchuno Dushake to seek a new beginning. Dushake itangiriro rishyashya, twerekere mu mashyamba. Mwana wanje twerekere. Nakana keza Tatas Run n'izina ryako. Mugenzi madamu yabonye ko nukumenya ubuzima bwabo, nta umenya ubuzima bwundi. Buri muntu wese muri isi amenya ibye akabaho ukwe. Uko zakagize baragize berekeye y'amashyamba, bagiye gutangira ubuzima bushya. Mbiraherera he abanyamahanga baraje mu ishyamba ryabo. Mwagiye mu nyungu zirenze kubitararangirange byanamba baza kwanza urumva.
bitarangira kuko bitarangira. Mel Gibson yari yiteguye mugezana nayobora abagiye mwakoze kuza abashiriwe Imana imfashe muceho abafite yanyu mwicare mugenza Sakarada Premier basobaniraga kuva mu Idan Film Production filime zacu zaza kunzamagara 07 25 22 17 15 abagiye zakoze kuza ndabakunda kandi impamvu bakunda murayizi niyo ngiyo yitwaga Apocalypto kuva mu Idan Film Production ndabakunda cyane cyane. You're right. Impamvu subusurira mu manuko mbakunda